Evo ovako Esmica gleda crtani. Evo vidite kako to izgleda kad Nena uspava dite. Bože ti sačuvaj. Evo vidiš, u 12 sati navečer. Kopaj. Zaglavio čovjek pred kućom. Ništa. Gledajte u nastavku, sutra ćemo ovo ja i on čistit. Evo, koliko je sati? 20 do 1. Zaglavio čovjek, zove, hajde u pomoć. Eto. Ne vezi. A vi ćete naravno gledat u nastavku ovaj video. Sutra ćemo čistit snijeg. Eno, vidjeli se sinoć da je dan počeo burno iza ponoći. Kad nam je Kećna zaglavio. I evo sad, rekao sam, bit će veselo danas. Gledajte snježni. Evo ja sam do Kećne očistio, sad on ustao, sad je njega. Sad ćemo ga malo zajebavati. On je u kondiciji već. Evo ovako je se nekad u Pavicama čistilo, dođak. Ideš u eter, jarane. Sinoć si me digao u 1. Zaglavio čovjek. Sad ćemo vidjeti, sad će i Alisa izaći, ja mislim samo malo. Evo ga, Boga mi došao je i Polo na odredište. Napokon. Di je ovo nosi lopate? Nema njega, još slomio je se. Evo došao je i Buraz u pomoć, ali malo je kasnije, kad smo mi završili, on je ustao tek, evo vidiš. Ali dobro, ima i on posla, evo. Dovde će on čist vamo. Ima snijega, Boga mi pol metra. Evo nas, Boga mi smo završili za danas. Evo došao i punac u goste. Pola smo iščupali. Jel dosta za danas? Kećeni se radi još. Dosta za danas. Evo idemo malo u shopping, malo nam je ponestalo namirnice i svega. Evo baš gledam ove puteve, ove katastrofe. Znači i objave po Facebooku, po stranicama, samo slikaju svoja naselja, svoja sela. Što nije čisto. Normalno da ne može stići jedna opština očistiti sve za dan. Ali evo, ispred svojih kuća svak može sebe očistiti. Bilo bi nam čišće svima. Evo ja sam od jutros lupo udarao gore, čistio. Tako je svugdje i po svijetu, svaki ispred svoje kuće da očisti 5 metara. Eto, svaka kuća bilo bi bar malo čišće i ljepše. Evo, vidiš ti, nemaš kud proći. Ne znam, ali najlakše je sjediti po kućama, komentarsat. Malo ćete lijepo. Neozbiljno, hoćeš gore. Evo vidite kako su i magistrale čiste. Evo vidite puteva. Znači baš loše. Slabo se čisti, znači slabo stižu ljudi jer nemaju puno mašina za tako nešto. Normalno slabo se ulaže u to. Ali eto, treba i narod malo da uvijek pripomogne. Ali eto, ko će bolje ležati u kući, komentarisati, jel je ljubav? Malo smo se sad naljutili. Evo vidiš, samo ako si izletio iz ovih tragova, gotov si. Eno, dok se Esma zabavlja, mi ćemo malo snimiti ovo što smo neki tekst vidjeli na Facebooku, tamo izbacili ljudi vezano za ovo nečišćenje, za čišćenje snijega, za ove... Ovdje ima i tebe. Za kolaps. Ima, ja sam čistio jutros 3 sata. I to ne samo svoje. Hajde, da vidimo sad, vidjet ćete sad cirkus. Ovo je tipično za nas Bosanaca. Naslov, nova lopata, snijeg star,
kuknjava vječno. Tako je, jest. Snijeg je pao ne iznenada, ne iz zasjete, nego najavljen 3 dana ranije. I Al narod je rekao, ma neće to ništa. nema od tog snijega ništa. Ujutro snijeg do koljena, narod do kapije, lopata naslonjena uz zid, nova. Još ima cijenu, još mirše na prodavnicu, a niko neće kile. Prvo izlazi Mujo, gleda snijeg kao da ga je lično izdao. Kaže, ovu nema nigdje. I nema. I stvarno nema. Jer nigdje drugdje ljudi ne stoje ispred kuće, gledaju snijeg i čekaju da se sam skloni iz poštovanja. Odmah za Mujom izlazi Stipe, u ruci kafa, u glavi Njemačka. Ponesi je vam. Hodi vam, mami, puzo. U ruci kafa, u glavi Njemačka. U Njemačkoj bi ovo bilo očišćeno u 3 ujutro. Bi Stipe, ali biti tamo čistio ispred kuće, a ne slikao snijeg za WhatsApp grupu komšiluk. Haso je već nervozan. On ima telefon, internet i mišljenje. Upalio live. Ti s Hasom. Ljudi, ajde. Evo vidite snijeg, haos, nema države. U kadru njegova kapija zatrpana, lopata iza vrata, još u celofanu, cijena visi ko etiketa savjesti. To je sve kod nas. Svi nezadovoljni, svi objavljivaju na Facebooku, nečisti se, a sve kuće, sve kapije zatrpane. Fata viće iz kuće, Hasu, gastaj telefon i uzmi lopatu. To sam ja. Ja, šta si? Hasu odgovara, čekaj bolan do dokumentuje. Narod se okuplja, nije radna akcija, nego skup nezadovoljnih građana. Svi pričaju, a niko ne čisti. Jedan viče da je opština kriva, drugi da je država, treći da je NATO, četvrti da je klima poremećena, peti da je snijeg nekad bio bolji. A 6 je di se Tito. Jedino niko ne kaže, hajde da očistim ispred svoje kuće. Jest. Pa to je tako stvarno, evo, niko nije očistio ispred svoje kuće, a svi klapaju. Lopate stoje nove, čiste, ravne, neokaljane radom. Neke još imaju bar kod, neke garanciju, neke nisu ni raspakovane, čuvaju se za veći snijeg. Pa ja. Komšinica Marca viče, ja ne mogu do prodavnice, a staza ispred njene kuće izgleda kao nordijska disciplina. Rade dodaje, ni hitna ne može proći, a ispred njegove kapije snijeg visoko moral u kampanji. Svi čekaju Ralice, Ralica je ovdje postala mitsko biće. Spominje se često, viđa se rijetko, kad dođe svi imaju primjedbe. I konačno oko 10 sati čuje se zvuk, tutnjava, dim, neko viče, evo je. Haso prekida live, Mujo se uspravlja, Stipe popravlja jaknu, svi gledaju kao da dolazi spastelj. Ralca dolazi stara, kriva, ide ukoso kao da razmišlja da li joj se ovo uopšte radi. Očisti cestu, stane, vozač otvara prozor. Ljudi, dalje ne mogu. Narod uglas, kako ne možeš? Vozač pokaže rukom, jer vam je trotoar gori nego planina. Muk. Tišina kakva nastane kad istina padne na snijeg. Mujo gleda u lopatu, Stipe gleda u lopatu, Hasu gleda u telefon, ali ovaj put nema šta snimiti. I tad neko kaže, hajde ljudi. Ne država, ne opština, nego sramota. Lopate se polako uzmaju, prvo nevoljko, pa ozbiljnije, pa već pričam. Da sam znao da je ovako težak snijeg, ma nije težak, nego se niko nije mrdnuo, ja sam mislio da će se otopiti. Za pola sata ulica liči na ulicu, nesavršeno ali prohodno. Lopate više nemaju cijenu, sad imaju grebotine, tragove rada i malo dostojanstva. Haso briše čelo i kaže, jest vala, lakše kukat nego čistit. Duplo. Mujo dodaje, ali vidiš kako brzo ide kad svi malo povuku. I snijeg i dalje pada, ali sad nekako tiše kao da poštuje trud. A lopata više nije nova, ali više nije ni ukras, jer prava sramota nije prljava lopata, prava sramota je nova lopata i snijeg ispred kuće. To nije samo vezano sad za snijeg i za lopate, to je vezano za sve, evo i za čistoću ulica i
smeće, sve. Svi klapaju, vidi smeća, sami bacaju. Vidi rijeka, prljavija sami bacaju u rijeke. Evo ovo je baš dobra, smišljena priča, jel? Dobro, i ne plaći. Esma! Gdje su zubi? Pas! Ajde, pisni! Esma! Neće da pisni. Da vidimo zvijeću. Draga. Eto je sa dedom. Ista deda kažu. Šta to ručaš? Ne znam čije su onda zbile dvije, ja nisam... Da vidim šta to ručaš, suho meso. Ja sam stavio na balkone, uzmeš sa balkona odmah ako ti trebaju. Ne trebaju tamo one Ima i nova stava, balkona. bile dvije, tamo onda bile. Vidjeli si? Ja iz podruma dole. Je te. Esmaća? Mlada ovdje, čekaj. 2, 4, Vidi je 6. suho meso što je. Ali valja, mora sjesti. Ne znam. Ništa narode, hvala vam na gledanju. Mi sad idemo sprijemat, moramo do grada, idemo na sjelo. A sutra novi dan, nova nafaka. Tako da pratite nas, lajkujte i uživajte. Pozdrav! Lijep pozdrav!